I 10 ljudi, evo ga moj prvi video na kanalu Flappy Kids. Inače otvarao sam ja dosta kanala i toga, ali ništa nije uspjelo. I za danas sam odabrao jednu ekstra igru koju sam ja obožavam da igram. To je Happy Wheels. Nadam se da se dobro čujem, pošto mi i nisu baš najbolje slušalice. Ovo su već pocepane, ali ajde. Krećemo. Ali nisam ni u školu išao, pošto bolestan sam jako. The Combier. Ajde da vidim. Jao, znam ovu igru. Koji pad frame-ova, koliko baš imam. Evo ga. Dosta pada frame-a. FPS je veoma mali. Nadam se da ću to moći da popravim. Kako se taj program zove, ne znam baš tačno. Camtasia, ja mislim. Jeste. To možda i neću ništa raditi. Ovo je veoma teško. Izvinite me ako malo slabije pričam, promukao sam isto jako. Ajde, možeš ti tu. Ne, mislim da ovo više nećemo, ajde da pređemo, izvinite me, samo da napravim. I evo nas, vratili smo se. Hajde, idemo neki drugi nivo. Happy Wheels baš nešto nego, igram ga preko interneta ako niste znali. Možda ću staviti, ali ako mi ubriš. Možda ću stavit ću vam link od igre. Evo nas. Jo, s ovim likom nisam igrao. Ne pamtim kad sam zadnji put. To sam verovatno trebao da preskočim. Ali dobro. Znao sam. Sjećam se ovog nego. Pad frame-ova. Evo ga, vratio se. FPS me zeza jako. Nadam se da ovo nije horror mapa, neka. Ali mi se čini da jest. Opa, jaj. Putujemo kroz vreme, koliko tih satova ovdje ima. Izvinite me ako se na sekundu neko prestane. Ove mape se sjećam. Dobro se sjećam. Sad ćemo da naletimo na nekog dinosaura. Mrtvog. Mrzim iznutri dinosaurus. I sada smo se kao i obično zaglavili, pošto sam ja toliko retardirana osoba. Ja sam pro u igri. Prirodno retardirana osoba. Ne, ja. Joj. Nadam se sad će mene da pojuri, jel tako? Da su se smanjili to dobro. Koliko imamo FPS-a? 12, 7 FPS, 5. To ću morati da pogledam. Ajde, dignite se. Evo ga. 30, 19, evo ga. Evo, 25. 16 tu. Sada se i ne sjećam, ja mislim. Da. Mada ja se ovog i ne sjećam. Jo, nemojte da... 23, okej. Frame-ovi su za sada za moj jedan... Slomio sam i nogu i FPS. Ja imam 1 GB RAM, ako niste znali. Ovdje nekako moramo da sjećamo. God.
A možda nismo umrli. Ali sada smo definitivno mrtvi. Ajde, idemo na drugi nivo. Upukli smo sad. Ej, izvinite me, ajde, idem ja samo na brzinu da pogledam tamo, da smanjim ja malo. I evo nas nazad. Smanjili smo malo krv, valjda će... Krv smo malo smanjili, blod. Inače, Blode, izgleda da ti reklamiram. Bloodmaster. Posjetite, ostavit ću i njegov link od King of File Show i njegov gdje smo se zaglavili. I od Bloodmastera tamo. Ću vam ostaviti linkove njihovih kanala, obavezno ih pogledajte. Eto ga. Ovaj dečak će sada sigurno umrti. I evo nas opet, i gdje smo ono stali, da. Što je zbagirala igra. Ne idemo restart. Da, izvinite zbog kratkog prekida, baka mi je ušla u sobu. Imam ja i porodicu. Nisam ja sirođen. Jel može narod da se restart? Pa meni neće. Vjerovatno dolazi neki update. Ako budu malo kraći videovi, izvinite me, ali... To je zato što... Ja se nisam snimam bandicamom, to ćete vjerovatno vidjeti, gore će da piše bandicam. Snimam bandicamom, a i ovo, kako se zove... Evo ga, 19 FPS. Sad sam mi zaboravila, ja sam toliko retardirana osoba da krenem jedno da pričam, a idem drugo. Ajde, oh the fuck you. Tako ti treba. Retarde. Sad ja mislim, ajde još malo, još par minuta. Pa trebam još nešto da radim i to. Ubacivat ću, ajde. Ok, uspjeli smo. Yeah. What's sparkle? Excellence. Ajde, sve lako. Nemoj da se razbiješ. Nemoj da se razbiješ. Nemoj da se razbiješ. Nemoj da se razbiješ. Ja još malo moram prekinuti. Zato što mi ne radi s telefona. Ne bi onako odmah, nego bi da se pozdravimo. Ne bi odjednom onako da mi prestane. Evo, nemamo cigle za doručak. Vidite šta sve siročići moraju da jedu. Cigle. Evo, princeza koju ćemo... Ne možemo da iskazimo. Ali ja bi baš vola smo mogli. Sad ovdje je nešto bilo vjerovatno. Vidjet ćemo to. To vjerovatno nisam trebao da uradim. Tako. Čovjek se sam probao. Ili sam ja malo prepukao onu kometu. Evo nas. Izvinite ako se odjednom video... Da, rekao sam to. Ali bi ja više da se pozdravimo. I pozdrav ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi.